ni intambara igikomeje kuri ubu aho noneho igihugu cya Israeli kitakirimo guhakana ko kirimo gutera mu bitaro. Israel's confirmed that it hit the Jabalia refugee camp in northern Gaza. Ese n'ahandi hahungiye abandi bantu. Israeli ikaba yavuze yuko yakoze bino igamije kwica umwe mu bari mu gitero cyahitanye abanya-Israeli ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. He says it was targeting and killed one of the Hamas leaders responsible for the October 7th attacks. Mu yandi makuru bamwe mu byamamare nabo batangiye kuvuga uko bumva bino aho bamwe biganjemo abanyamerika bamaganye cyane buno bwicanyi bwa Israeli bikaniyongera no ku bandi bari basabye yuko muri Gaza ibyibanze ku kiremwa muntu byahagezwa. Humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. Ni mu gihe kandi ibindi bihugu byamaze gucana umubano na Israeli aho bano barimo barashinja kino gihugu gukora ubwicanyi bwanabyara genocide. Ibihugu birimo Bolivia, Chile, Colombia ndetse na Jordan ni bimwe mu byo kugeza kuri ubu byamaze kuvuga yuko byahamagaye abambasaderi babyo maze bakava muri Israeli. Like Chile and Colombia who have announced that they would be recalling their ambassadors. Ikaze mu makuru agezweho none hanga mu buryo burambuye aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Wowe nanjye tuza akamaro ko kwiga hamwe n'ibyago byo kutiga cyane cyane ku bana batagira kivurira kuri ejo habo. Ngiyi inkomoko y'igitekerezo cya Educate and Empower Foundation. Umwanditsi Muhire Modeste wanditse A Tale of Gratitude, Resilience in the Face of Adversity yiyemeje kugurisha iki gitabo inyungu zose zivuyemo zigafasha abana batagira kivurira maze bakiga binyuze muri no foundation yashinze. Iyo uguze kino gitabo kimaze gukundwa cyane n'abagisomye uba wohereje umwana utagira kivurira ku ishuri. Kino gitabo kuri ubu kiboneka mu Kirezi ndetse no muri Charisma Bookstores aho ushobora no kohereza ubutumwa kuri 0782 35 maze bakakikugezaho. Ushaka kandi gutera inkunga ino foundation wakohereza inkunga yawe kuri Momo code 533758. Ikitonderwa abaterankunga bose b'i foundation bazashimirwa mu birori byo kwita ku mugaragaro mu gihe kiri imbere. Igihugu cya Israeli cyemeje yuko mu masaha make ashize aricyo cyarashe ku nkambi ya Jabalia ahantu hari harahungiye abana abagore ndetse n'abandi. Byatangajwe yuko abarirwa muri za 70 biganjemo abasivile cyane cyane b'abana abangaba bapfuye. Oh God, my 3 children are gone, 3 kids. Israeli kandi kwemera yuko none hariyo yateye hano aho abantu benshi cyane cyane abasivile bari barahungiye kandi ibyo ngibyo ikabyemera ku mugaragaro. Ikaba yavuze yuko ngo yabitewe nuko yashaka kwica umwe mu bantu bari muri Hamas bari no mu bagize uruhare rukomeye mu gitero cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 cyahitanye abanya-Israeli barenga 1000. Ibi rero bikaba ari ibintu byongeye kuvugisha abantu cyane aho bamwe bavuze yuko ibyo ngibyo bitari bikwiriye bati ntabwo byari bikwiriye yuko abana abagore ndetse n'abandi bose b'inzirakarengane bicirwa mu bitero bya Israeli muri Gaza. Gusa ibyo ngibyo bisa nk'indirimbo yamaze gusaza ni ibisanzwe cyane yuko Israeli ikomeza gukora bino irimo kwita kwihorera ndetse n'uburenganzira bwayo. 116,000 refugees were registered here with the UN before the war. Ibingibi nabyo bibaye nyuma y'umunsi umunyamabanga ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken agaragaye ari masabiri y'inkunga Israeli ndetse na Ukraine. Ariko kandi bikaba ari ibintu byamaganwe ndetse kenshi agacibwa mu ijambo n'abanyamerika benshi. Bati ibyo ngibyo urimo kuvuga ni ugushyigikira genocide muri Gaza. Ubwo Blinken aha yageragezaga gusobanura ibyo Perezida Biden yari yatangaje imbere avuga yuko Amerika ikwiriye kongera inkunga muri Israel ndetse na Ukraine. Blinken yatangiye ashaka kuvuga uburyo Amerika ikwiriye rwose gutanga inkunga kuri Ukraine. Ukraine yatewe n'Uburusiya maze ikaka uburenganzira bwayo nk'igihugu. Ndetse kandi Blinken anavuga yuko Amerika ikwiriye gutanga indi nkunga kuri Israel irimo gukora ibitero byo kwica abantu muri Gaza ariko kandi mu buryo abategetsi ba Amerika bita kwihorera gukwiriye. Aha abantu benshi baniganjemo abanyamerika uretse no kwamagana Blinken ahubwo banamaganye Amerika ubwayo. Anthony Blinken agitangira kuvuga umwe mu bari muri no nama yahise ahaguruka maze mu ijwi ryo hejuru avuga yuko bidakwiriye na gato ati ntabwo ari byo nimuhagarike kwica abana muri Gaza. Save the children of Gaza! Cease fire now! Ati mureke kwica abantu ni mubarinde. People of Gaza! Cease fire now! Uyu yaranavuze ati Amerika kwiyubaha kwanyu kwagiye hehe? Where is your pride, America? Ntabwo ari uyu mugabo gusa uhagurutse ubwo Blinken yaratangiye kuvuga. 300 people in Gaza, 3
kids dead. ahubwo n'abandi batandukanye baba abagore abagabo. Bano bose ni bamwe mu bigaragambije bereka Blinken na leta ko ibingibi rwose bidakwiriye na gato, ko ari ubwicanyi bukwiriye guhagarara. Bati twebwe nk'abanyamerika ntabwo ari ibintu dushyigikiye. Gusa mu kuvuga bino abangaba bahitaga basohorwa aho ino nama yari irimo irabera. Usibye bano bavugaga maze bagasohorwa, abandi muri ino nama bari bisize bisa nk'irangi ry'umutuku mu biganza byabo nko kwerekana amaraso, aho bari biyanditse byerekana yuko Amerika ibingibi irimo gukora ari ugushyigikira jenoside. Anthony Blinken wasabaga inkunga rino jambo rye yagiye asabwa kenshi guceceka. Mu rwego rwo kugira ngo bano bigaragambye babanze basohorwe. The President and I have both stressed the need for Israel to operate by the rule. Ni kimwe mu bintu byerekanye yuko n'abanyamerika ubwabo aho nk'uko bigaragara bamwe muri bano berekanye yuko iby'Israel irimo gukora birimo kurengera gukomeye. Mu yandi makuru kuri ubu umupaka wa Rafah wamaze nawo gufungurwa ku nshuro ya mbere, aho no mupaka nyuma yo gufungurwa abanyepalestina 88 gusa aribo batoranyijwe bari buze kujya kwivuriza mu Misiri. Ni mu gihe abandi banyamahanga barenga 500 aba bari buze kuza gusorwa hano muri Gaza maze bakajyanwa mu bihugu byabo. These are pictures showing these ambulances coming through. Zambilanse zitandukanye nyuma yo gusakwa bihagije zikaba zemerewe kwinjira muri Gaza, Gaza irimo kugenzurwa n'ingabo za Israeli. Uyu mupaka wa Rafah n'ubundi abanyepalestina ntabwo basanzwe boroherwa no kuwukoresha ngo maze basohoke muri Gaza. No mu buzima busanzwe nta ntambara ihari, abanyepalestina basanzwe bifuza kunyura kuri no mupaka bagomba kwiyandikisha mu buyobozi bwabo mbere y'ibyumweru 2 cyangwa se nanone 4, ndetse ibyo ngibyo byose nyuma yo gukorwa hari n'igihe n'ubundi buyobozi bwabo bubangira kwambuka, kandi ibyo ngibyo bigakorwa rimwe bashobora guhabwa ubusobanuro ariko kandi ikindi gihe ntibabuhabwe. Kugeza kuri ubu kandi nyuma y'ibyo bitero Hamas yamaze gutangaza yuko bamwe mu baturage yari yarashimuse ibavanye mu majyepfo ya Israeli bano bamaze kwicwa, aho ngo bishwe n'ibitero bya leta yabo ya Israeli kuri Gaza, kandi ko n'abandi bashobora kugenda babihomberamo bikomeye nk'uko abandi baturage benshi ba Palestina kugeza kuri ubu n'abarimo kugenda bahasiga ubuzima. Ku rundi ruhande ingabo 18 za Israeli nazo zimaze gutakariza ubuzima muri no ntambara nk'uko ubuvugizi bwa gisirikare muri kino gihugu bwamaze kubitangaza. Mu gihe bino byose bigikomeje, bamwe mu byamamare ni bamwe mu barimo kuvuga ko bumva bino birimo kuba, bamwe bagashimirwa ariko kandi abandi bakagawa babwirwa yuko hari ibyo bakabaye bindi bakora. Umuhanzikazi Selena Gomez n'umwe mu bakunzwe cyane ku isi, akanaba ndetse umugore wa mbere ukurikirwa kuri Instagram. Mu gihe gito gishize Selena Gomez yagiye kuri story ye ya Instagram maze arandika ati: maze iminsi narimo gukoresha imbuga nkoranyambaga nyuma yo kubona ubugome bukomeye hamwe n'urwango n'ubwicanyi birimo kubera ku isi. Selena Gomez yakomeje agira ati: abantu barimo guhohoterwa, abandi bakicwa kubw'urwango kuva mu ruhande rumwe ugera ku rundi. Tugomba kurinda abantu bose cyane cyane abana, kandi buno bugome bugomba guhagarara. Mumbabarire niba amagambo yanjye adahagije, ariko ntabwo nyibashije kubona abana bicwa gutya n'abantu bakuru bahohoterwa gutya. Ndimo kwifuza yuko nagahinduye isi, ariko ino poste ntacyo yakora. Selena Gomez nyuma yabona ubutumwa butarimo Israel cyangwa se Palestine, abantu benshi bamurakariye cyane bati: ni gute utavuga uruhande urimo, ni gute kandi urimo kwivugisha yuko poste yawe ntacyo yahindura, nyamara waramaze igihe kinini cyane uri kuvugira Ukraine, wumvaga yuko byo bimaze iki? Abandi bati: ni gute uvuga gutyo kandi ariwe mugore wa mbere ku isi ukurikirwa, maze warangiza ukavuga ngo poste yawe ntacyo yahindura? Ano magambo ya Selena Gomez yarari kuri story ye, bivuze yuko igihe cyaje kugera maze akavaho. Gusa yarakaje benshi cyane maze bihutira kuri poste yiheruka, bamwe bamutuka ibitutsi tudashobora gusubiramo, abandi ariko bamubwira yuko ibyo arimo kwivugisha rwose bitumvikana. Muri nguyu witwa Susan yabwiye Selena Gomez muri commentaires za poste yiheruka ati: ntabwo numva ukuntu uvuga ngo poste ntacyo yamara, kandi nyamara abanyepalestina ikintu cyonyine arimo gusaba ari uko ijwi ryabo ryakumvikana. Imbuga nkoranyambaga zitanga itandukaniro kandi ziraduhuza twese ku isi. Izi mbuga zituma tubona ibimo kubera mu bindi bice by'isi. Nkaho ufite miliyoni 430 z'abantu bagukurikira, ni gute urimo kuvuga yuko ntacyo wahindura? Umbabarire ariko ntabwo nkwizeye na gato. Uyu nguyu yagize ati:
na rumwe mu bafana bawe ba mbere ariko ubu ngubu birarangiye. Uyu nguyu nawe witwa Sarara muri commentaire za Selena Gomez ati nubwo ibingibi wanditse bitumvikana ariko ndabibona yuko udashaka gufata uruhande, ariko si ikintu gitoya wakora ko ari ugukangurira abantu kugira ubumuntu nk'uko usanzwe ubikora, kuko utasaba yuko byibura hakorwa ibikenewe byibura muri Gaza, ibitero bikarekera aho ngaho gukomeza gukorwa. Uyu nundi wagiye mu bitekerezo muri commentaire za Selena Gomez maze arandika ati mu by'ukuri naragukundaga cyane kandi nkanumva yuko rwose utandukanye ugendeye ku mirimo wakoze, ariko niba udashobora gukoresha urubuga rwawe ngo maze nurangiza urwanye jenoside irimo gukorerwa abanye-Palestina ntandi magambo mfite yo kukubwira. Uyu nguyu witwa Emar nawe yagize ati naragukunze cyane kandi ndagushyigikira bikomeye mu myaka yatambutse, atari uko gusa uri umuhanzi mwiza ahubwo kubera yuko nabonaga uri n'umuntu ahubwo wifuza yuko isi yaba nziza. Ibihe nk'ibi ngibi turimo ku isi nibyo byerekana uri we wa nyawe, niba wararwaniye yuko abana babaho neza, abo muri Gaza ntabwo ari abana, ngo amagambo yawe ntacyo yahindura, ariko kandi hari ibyo yamaze guhindura muri kano kanya muri nge mu buryo bubabaje. Icyo kintu yahinduye ntabwo ari cyiza na gato. Yasoje agira ati ntabwo nkigukurikira. Uvanyemo Selena Gomez wagerageje kuvuga kuri bino bibazo ariko kandi ntagire uruhande na rumwe ashaka kuvuga muri bino bibazo, ibyo ngibyo benshi bakayimuziza. Abandi batandukanye barimo nk'umunyamidelikazi Bella Hadid hamwe n'umuvandimwe we Gigi Hadid ni bamwe mu bagize icyo bavuga. Aba nta guca ku ruhande, berekanye yuko Israel irimo gukora ari ubwicanyi ndetse ahubwo bino bikaba byanageza kuri jenoside. Bella Hadid muri post ndende yanditse yagize ati ibingibi ni bimwe mu bihe bikomeye byo kuraswaho kuri Gaza. Bamwe mu nzego zo muri Amerika bavuze yuko ngo Israel itagomba umuntu n'umwe ibisobanuro kandi ngo ko itagomba no guhagarara na rimwe, ariko buri gihe abana b'inzirakarengane ndetse n'abasivile ni impamvu ubwayo yo gutuma ibyo ngibyo bihagarara. Bella Hadid muri no post ye ikomeza igira iti Israel yahagaritse itumanaho, ihagarika umuriro n'ibindi byose muri Gaza. Abantu bakomeretse ntabwo babasha guhamagara ambulance, abaganga barimo gusaba abanyamakuru kubabwira aho batari buze kuza kuraswaho, ariko n'abanyamakuru ntabwo bahazi kuko nta internet ihari. Abantu muri Gaza barimo gupfa kandi ntaho bafiteho kujya, abana barimo kwicwa. Bella Hadid yasoje no post yagira ati please cease fire now, bishatse kuvuga ngo mwakwihanganye mukareka kurasa muri Gaza. Ni ubutumwa bwakunzwe n'abantu benshi, aho ngaho banasinye ku rwandiko rusaba Biden kugira icyo akora, maze barandika bati twanze kwicara hano ngo duceceke kugira ngo ejo tutazaba turi mu bari ku ruhande rubi, nyamara twari tuzi ukuri. Gigi Hadid umuvandimwe wa Bella Hadid naye mu butumwa bwe yarifuza yuko bino byose byahagarara, aho muri post ndende yanditse ati ntabwo ari byiza kwihorera ukora ibyaha ahubwo ukanarenza babigukoreye. Aba Hadid ni ukuvuga bano bakobwa babiri b'abanyamideli ndetse n'umuryango wabo. Aba ngaba nasanzwe bafite inkomoko muri Palestine, ni bamwe mu banyamerika batatinya na gato kuvuga uko babona ibintu ndetse bamagana ubwicanyi bivuye inyuma Israel yakomeje kugenda ikora. Uretse bino byamamare n'abandi batandukanye barimo Angelina Jolie nabo ni bamwe mu batinyutse maze bavuga uko bino bintu bimeze, banavuga uko babyumva. Angelina Jolie umwe mu byamari muri sinema unakunzwe cyane, akana umugore wagiye kenshi agaragara mu bikorwa byo kwita ku burenganzira bwa muntu ndetse no kurwanya intambara. Yabanje kuvuga bwa mbere yuko abajwe rwose n'abayahudi bishwe na Hamas, ariko kandi yerekana yuko abajwe bikomeye n'uburyo Israel ubwayo itabashije kumenya n'abirwana nabo, ahubwo ikica abana, abagore ndetse n'abagabo bose b'inzirakarengane. Nyuma y'iyo poste ye ya mbere Angelina Jolie n'ubundi yakoze indi poste maze yifashishije ifoto Israel yarashe muri Gaza, arandika ati ibingibi ni ubwicanyi bukomeye kandi bukozwe nkana bukorewe ku baturage bafashwe badafite aho bahungira. Gaza imaze imyaka irenga 20 ifunzwe ari gereza, ibyo ngibyo birazwi. None nk'aho ibyo bidahagije, kugeza kuri ubu Gaza yamaze kuba imvi icukuye. Ikibabaje gikomeye n'uburyo 40% by'abishwe byose ari abana b'inzirakarengane. Angelina Jolie muri no poste yakomeje yandika ati imiryango imwe yarazimye mu gihe isi yose irimo kureba, uretse ahubwo no kureba igatanga amamiliyoni menshi y'amafaranga ku barimo kwica abanye-Palestine. Yakomeje agira ati amamiliyoni y'abanye-Palestine, abaturage batari abasirikare, abana, abagore n'abagabo, bano bose barimo guhanirwa ibyo batakoze kandi bakamburwa ubumuntu. Ati mu gihe UN idafasha umwanzuro wo guhagarika bino birimo kuba, abategetsi b'isi n'abanyabyaha kandi nibo bari inyuma y'ubu bwicanyi bukomeye.
uvanye Angelina Jolie n'abandi benshi batandukanye bagiye bavuga kuri bino bibazo, harimo na Mohamed Salah. Mo Salah nyuma y'igihe kinini cyane yari amaze asabwa n'abakunzi be kugira icyo avuga kuri bino, yifashe akavideo. N'akavideo kamaze iminsi kagaragaye mu byumweru bya mbere ubwo ntambara yatangiraga, aho no mukinnyi w'umupira w'amaguru ukunzwe yagize ati It's not always easy to speak in time like this. ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuvuga mu bihe nk'ibi. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. Harimo kuba ubwicanyi bukomeye cyane ku isi butangaje no kubureba n'amaso. Ubuzima bwose bukwiriye kurindwa uko byagenda kose. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Imiryango irimo kwangizwa ndetse no gutatanywa. Families are being torn apart. What's clear now is that mu buryo bugaragara muri Gaza, ibikenewe ku kiremwa muntu bikwiriye kugezwayo byihuse. Abantu baho barimo barabaho nabi cyane, ibirimo kubera mu bitaro biteye ubwoba n'agahinda. Abantu muri Gaza bakeneye ibiryo, bakeneye amazi hamwe n'ibyo kwivuza, kandi vuba aha ndasaba abategetsi bisigurira hamwe maze bakarwanya ubwicanyi bushobora gukurikira. people of Gaza need food, water and medical supplies urgently. Ni ubutumwa mu minsi ya mbere butari bwakiriwe neza na bamwe, gusa kuri ubu n'abari batutse n'umusore ndetse n'abandi bagenzi bari batanze ubutumwa nabo batangiye kwemeza yuko Israel irimo gukora harimo kurengera gukomeye, maze basaba yuko habaho byibura guhagarara, maze abantu bakareka komeza kwicwa muri Gaza kuko abenshi barimo kwasiga ubuzima ari abasivile ndetse n'abandi bantu batakabaye baryozwa ibikorwa bya Hamas. Ngayo rero amakuru agezweho none ahangaha wavuga yuko yihariye. Turacyari kumwe no mu bindi bitandukanye byose bishobora kuza bidasanzwe, aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.